brother min lun he chik kirati ho mu akuna ngol ko leo yang ta khanu mo nge mai alien ni khunu pina ta la to wa nai na mu kha lo tu hin brother min lun to Joshua mani kom sungtan dia nung kile tam ra sana zan la to hi brother min lun to brother Joshua to na chang saling ka ki mu do ta win ho pi ha ma hon jeng jiao ho ya idan chu ni slap mi ta je ba pai sila tu se mai no pai me ni sila tu de ka zao ye pai me ni pham ji bin to ni class ni ki di hani ki le achion ma sanga gilata na hi tuna hena bro so na ki para abai pe ki mo pi te ding ho pi te ding tu kana tuk mo mong ya ini jo ta ki mo te ki pa ina ni man ki pa ina jo mana person hoi kin ka sim hi point brother min lun to brother Joshua to ki mo tu di thu do no mne ra ki zan hi ma sa a jo nang ni het lo wa ru ma ka ne sim ma ka po sa na ale chwa chu person tam ta ma anang ma tam ta pa na ma cha lo dia jo kan sila in din question ho chu kan sei pe ding nang in respond pe to okay Rosie Rajasthan okay ma Rosie Rajasthan ma he umiza nahi tam chule tabang nga popular dinga ne ki ta sanem chule dance na ball ma sanga chu EPP na bola cái toai cũng 24 na 25 ka hin ba ta chule dance ka ball masanga hi ka ne la ya chu ball ti chu professional bang hi ana lam ka thanok masanga hi kung fu thano maso kung fu thano kung fu jo thaim lo apa na lam khong lut la khong lut brother Joshua yes bro nang la ki na thnu pe na ini ke kanya apa ni ka thanuk nei lam masanga ka thanuk nei za chung chi na pe nga ke kanya lai ka thanuk nei gitar chi ma hin gitar kana tumin sot ta tum gi lang kana tumin hong chim ki en yo wa sot ta basketball hong ki chi men basketball ka ki chi zo wa ola ti thanuk na za chung chi ke ne video ho hong thanuk ma to he pha bia kan yawa pat la kan ngai tho gitar kan tum tho na music hong kan ngon lu ding rap hong kan ngai ji toya pha bia he la ke ma on original la rap la ka tisik dia na du ta dia chi ka thanuk nai जा चल से है कुछ न खा ये ता पॉपुलर dengan nung kai nung gelam dekan ne apa abang tu na ta ki gel tho ki dengan ki gel lo ka gel po ida ki gel tho na ye cho I believe in myself na kal phale kita bang khat ni het kai no me ki bang chu kan ki kan kita asan jin na khar ya na expectation ni mana ya kita asan lawala ki bolong ai lo atin le Christ singson jirbam lang ho na ama hin nuni ho na hi ka pen YouTube ni iti kuma hong ke pana I ko ma hin sim do ati YouTuber ho la denga emi la denga subscriber ho lo ni hon ji aju ain sim do le kuma hin sim mang ti question hin dan ni akum chet wang su ke pon na ai wang a he YouTube hong ki pat na he 1990 kin ka he tung ju 1996 hin YouTube yung first ay to ani ke hipon na midang ana hin siya to kan YouTube aron ho na to dan kin ka he hil ni ngai dam wilang ke he dan je kan se hin na bro lun ikat boy chong jirbam lang ho ako na hi on nga na ko hulai ham chbe bong ma na ne yam ti nga ho ka ko hi mi sa fa rom tur chan pu hin isong le kan yaw la kan ka chon do na tun ti bo ko mo din chile dong ma hi class 11 ka sim kuma chun khat ka da nein 12 ka sim wa bang siram te in kan ki ken honin ki chi wa pa chu kum nga chi tan tu san kan nai pui single nga ho dinga chance phải ta me atin le chi nga ho nei thing le ma pu in fal ko ma le ma pu na
nangin sim sanang na bro pachene na talen pe ho chun kile sa pi kha ta em kile sa chele mihim nature ya na mihim nature ya ke wang chu ai ke chana wang kile sa lo ding go jinga na kile sa lo da na wang ka ke ke iso pathina kon hu hi amana de pha la bang pi the ki lai na pha cha kan dunga ka chin chin te atel le film lampang aga lu ki taw ki rin to hi director khat ma hi na hin dong hi Pune John Pune Pune langa he ma he ni hana kha khana dong hun hun kun nangin maha film na sim chu na ji maha film na sim ma hi budget izat na ne ya chule profit izat na mu em atel le Amy society sunga film sim hi itna experience na ne yam aha sanam nu chu seridan mahahi kachanga ka bolai point kele kaloi pa ka partner sa sang na sang ho kip ama ka hin bolai hin chole budget hi sa sang du hin na ma jong videographer music editor hin na ama sundu na zo si ama na bol na chole kele lang khara acting ho main role kala kip na sumbang to ha good point hizong le ni point na wanga chu like kiman chana traveling ni le cha huwa hi hang pia lak ni bal je ba hu de ale akile murang chu lak ni ake sulu jarwang kale mu zohan poi ta sai de ngana yo Amy society sunga friendship experience itchan na ne yam ha sang yo Amy society sunga he hayat ide chu aslam siam chu ha Allah hi jong le hichwa konin kifa nan nei ka ting how sat nan nei ngati rang chu na aflem bol chai le thanok manin thanok zalin ha ka sakpui anu me yin dong pa hon dai to ka hi ya a he nun yan dong ama brother so nangin nong nin si pitino le na film sim ma chu keno ne til gon pi na po ka se dinga chu chu budget ne om hin na zero budget hi win kin ki pa dinga hi ima cha profit adu dai o kana ko hi win na oi sa hi ke lai long ding oi sa hi keno ne tin go bi kan ki bol wa hi ting ta chu sum lut dinga ta ki sab lo in na ji chu actor ala e ki pang tang actress ho yong la casino ngen in ko te su pi ngen hin na tam zo e sum lut lo hi amwa gai thau thun man camera du da ho bo sum lut hin na total expenditure hi izat hin pa di ba 50 60 ho bo ho hin na tin CD ka zo lau hi profit iti le bang ton asum chera bang ka pon first a hi CD zan ni ka simin CD zan ni order ki chai na abana hi za thum siam ki do bin zanga la bang to ki zu ka tho yo Amy society sunga film sim na ngang to bana gela film sim bang he na ki num chu ano bang to num na mo abo market hi nei mo be se ji wa na bun chu ta sum tam ta su lu ra inung mu lo nung mu te te ni ka ti po ti khat ji bo la la chu na market ho ya la chun khan to ne om che che me hi ho hi la market ho yi ni ho ya ba che and ready to mingle Stanley Wilson jiri ba mama talent zat na ne yin what give you more interest kataren la hina oi chi pen ni ka thanom penan ti ham what give you more interest na nangma ni na lam pang pen interest lam pen then some fighting ham lassa hi itse dia katup na pen katup hina lassa na hen sang pen katinom lassa hi sang ta ka nom pen na thanom pen ji ta cha Stanley jiri ba nanga kuna joti nunga joti akuna hi brother Milun is YouTuber Mainam Pet your GF if not can I be ahem if not can I be ahem Mainam Pet bang chu ka dong mai pon kana ki thopi mai tau te na ka ki het ki mai tau te ayin can you be chu ka he Dena hola patien phasa yung ti het hera yung ti muwa ki de to kha le bang the pon tu ta dia bang chu kan her kha lo zen sa se be Then Kim Hyderabad Hyderabad na kuna ulun hibanga la sa khima ibola
lan sa lo tam azi ka het hei den ka sa hila na la sa thom sa ma hi kala sa wang kathan na to ana ka siam pon ka sa pon mi jong le siam sa tam pita ka nin chule to hi delia hi zil lai ka hi sa jong hina kala siam ka ha bol hai lo ni ka hin jil cha ya ta ai tun wang thim ta ka ti kha le tam pia bang mana kan bol de ron nang la rep ball bedin tin ala ya tamba kan release den la ni ngal la me ale ti phadal ga tin pi the da dunia khat release ma ne nai ro okay na vet khadi wa bang ga se yo title chu KKK okay king khala na oh azole la jawab kana man jana ave lo lai hon na vevo KKK ka bedin tan pison nga pa te na aten ago to chu kada da do no ni personal ko na talan ida za ni hana khat hi actor ni ya ga ni ke bang ga ni mo brother jo so dance lam pang hi wa je robot ke dancer eka ale pidinga boxing na pat kinon ta mo ke boxing hi ka sei ma banga chu kan ne wa pat a kana thanop na pen chule kal phale ka hi no me ka tiang na je kung fu hin na ti ji pen chu tu a hi ka thanom jing chula mo abo ka film ball ho yan lang ka video ball kung fu tam bita ka ball chula na ki jong le phai ta kana sil nom na in la nga sil na di kana kine lo in la ya chuna sa tu ai le nu nga hi jong le kan ne la ya kan tu chu mol so na ka sil le boe ti pa na din thanom na din bro nang video nang bidan ni sil kin ha kin ka zil hi le aji dang om phone sal kha hi na he ha ngai chi ngai na ni dia pot na sei thip ngai na lu me hel thip ngai mo a cho sal kha hi na cho ha ngai na sei pasal kia is inu ki lo chu fa jo da sa ma dia jo sal kha hi dia jo sal kha hi na jo tu ka tu bai bo in na to professional ta chi piting out ka gel ti he pon ki ve event in akitep na ki bol te na i line ni na le chun ki chi ti min ki gym min na I bol la wala ki hello he na try ma sang ngai try a ko na chu ke hi lam pang hi bol dinga na ji ki he pa nai ai chu tu ni ge sports ki chet la in MMA mixed martial arts tu ge in training or ha pen ka sa la in ti u hung do ko paket kha kha di na ki le de e yong ka som khat corona lai dong thau do ko ai na chi kong ki chi a pat kong kon ta hin na ba sa ji ngong phat ne Dua man ni fighter kinon ta YouTuber kam fighter hotel na brother min dun to brother je soy boxer world champion ang on te ta sano min anti back ki mana ni jo pa ko ama hunan sa te di ha dreaming e te na ale munil ka delhi ahi ijat umdin ti mana ke hi kala sa course ka chai to ka ko ni kom ga next year ka mai to doi ipipen na bol ai la jong ka zil lam jong ka zil na jong ka to good na bana max martial jong ka zil tame bro nang ipipen na bol hai chi ipipen tu pe na to hi marketing course ka la in na chi ka chai tan to ai gym yong martial sei ba mga chun martial arts ang ka zaw na chi kan chai le in lang kile di ka tin wan in lang ka kile zo ting na chun ki design tin sim be the yam mai lo le in lang a zo tu pi ti ham ni pi ti yam na in lang ka tun pala ka design thei pan ti to ka kai mi ka min zo lang pune lang ko na min tak nin do ki ka min na brother min lun chun YouTube YouTube account ko music yan lang official video la upload dinga sum ala azi amati ke YouTube ke ma thil bo bol na ka ne na ni suma ja ka bol hello ka thil bol tu ho ka thanap na ho ni ho ka vet sa na ka ne na ni thil wang ka ngai ko sorry to at heta vel ama personal abo bol ji hello ipile tu yeng ka beding ka chan ngau ti na farming boy penny brother penny kitang sada kimu to hi kang ka first time hin pa mo ma yin kenong kenal kenai na
channel hi DS channel hi a ko hi this is official na tin ham DS this is so tin ani DS tin na di chu Dominic na S sing so ni ya di sing so le atai na tin at be channel hi nega subscribe pe bala nega subscribe no bro Don't forget to comment down. Comment boleh bilang like, boleh bilang subscribe. pa DS channel subscribe yo din lang si video zo hina rin mo kata sanin like bolo din lang comment din lang yes subscribe yes thank you